وری میتینگا خو حاضر ببه ام میتینگل بجاره باتمانه د هفته مهدا د ساعت 11 لقاده دورتیوله ام چه دکن ام همو جنه خو دعوتی و میتینگ دکن جبو بگه فکر خو آزادی خو رامان خو سرکفتن خو ظلم و زوره جبندستی خلاص ببه همو جنه خو دعوتی روجا بیرانی نهشت آدار دکن ام هیوی دکن هر کس حاضر ببه و ام سرکفتنش همو جنارت خوازن آزادی جوار دخوازن سرکفتن یا هردم یا جنه گل کرده میتینگامش بوی هشته آداره اول دورتیوله ببه لحفته مهه ساعت 11 امیل بندا جنه خوی اله باتمانه بن او روش گرکا همو جنه می اله جنه می کتکار جنه می بندست دایکن me همو او روز لوی دربن و چه دخوازه واهبه بدنگه کی بلند و بجوشه کامازن بین نزمان ام جی دخوازن او روز یعنی وی جوشه ام هف دورا وی روزا خو بقدینن هفته آداره لبنداوه بن جبوی هشته آداره را ام با گوازیت کن گله باتمانه جبونا دایکه می کرد کو دلوان نیشی ام دخوازن کو همی دایکه ما روزا هفته اداره لدورتیوله ام همی بجون روزا دایکه دنیای همیه ل ام کرد دل مزعویشه ام دخوازن جار کدم دل دایکه می کرد نیشی ام جبویا وی روزی را ام خورد و دست بدن هفدو قلبالق ببن ام دخوازن همی حواله ما و دایکه ما همی ورن روزا hafte adare varın dörtüyle hem tevgijin hevudu hem denge ho bilin bek. Sayın Abdullah Öcalan'ın da ifade ettiği gibi kadınlar bu barış ve demokratik toplumun öncü rolünü üstleniyor ve üstlenmeye devam ediyor. Çünkü biliyoruz toplumun özgürlüğü kadının özgürlüğüdür. Kadın özgür olmadan toplum özgür olamaz ve bir toplumun inşası kadının özgürlüğünden geçiyor. Bizler de kadınlar olarak, gençler olarak bu barış ve demokratik toplum çağrısının öncü gücü olmaya devam edeceğiz ve bu moral motivasyonla da 8 Mart'ı karşılayacağız. 7 Mart günü saat 11'de bütün kadınları biz Dört Yol Meydanı'na beraber sesimizi yükseltmeye, sözümüzü söylemeye davet ediyoruz. Gelin hep beraber bu barış ve demokratik sürecini öğrenelim.